Lesive simaswati lesi sithi siboneke kufanele ukuthi-ke sihlangane-ke sibe munye kuthi-ke batakwati ukuthi lokho labakhuleki banako kuhlale kungiloko lokugcinekile nekuthi-ke inhlonipho yemaswati ichubeke ibe ngilekwe lehamba embili nakanjalo nokuthi-ke umhlaba wonke athi livile kangwane njengelive linekuthula. Laba-ke bekunene bathi kungako namhla-ke basukuma batshela sona ngesive semaswati noma-ke bakhuta wona-ke lo moya lokhona lapha-ke eveni lakangwane nekusho-ke ukuthi uhulumende wetinkundla ngiyena hulumende-ke labamatiko futhi ngiyena hulumende lolungelako-ke ilive lakangwane baphindze baveta nokuthi yona-ke i-constitution yalapha-ke eveni lakangwane onke-ke emaswati-ke aniketwe lona-ke lithuba ukuthi ayifake-ke imivo yabo nakubhalwa yona-ke i-constitution yelive. Siyawacela emaswati abe nako lokubeketela ukuthi kutaba nelanga lokukhulunyiswa itolo kwakhiwe umthethosisekelo lesicabanga ukuthi uphelele wakhiwa ngithi simaswati. Umthethosisekelo wakhiwanga in 3 days kwaba nemakomiti kwafakwa wonke umloliswati nalo bekathi akakholelwa kuloko kwangeniswa ukuthi asakheni nakwethu. It took some time ukuthi ube completed. Ngiko sicela emaswatini ukuthi ngabe leli tubane seliqhamuka lo ukuthi uma mina ngifuna kususa na iglobe ayisuke nyalo akabutwa ngani lo munye ukuthi uyayifuna yini isuke le globe ufuna lebovu noma ufuna lemnyama ngoba nalabo ekunene lesibabona kubo social media bathi bafuna lokho siba sebathi bathunywe emaswati nawo sizasikukhanyisa ukuthi akusiliqinisa kungemanga the system lesisebenzisayo of government yetinkundla umuntu ukhethwa bakubo. Mina nje ngeyami MP ayikake yasikhulumisa ukuthi asikake sayithuma ukuthi asiseva kahle ukuthi live liphethe kanjani. Laba-ke bekunene-ke labakhathatekile ngalesento esendekako lapha-ke eveni lakangwane bacela sona-ke sive semaswati ukuthi asiyekele kususa lona-ke lithuli kodwa bahloniphe labadzala-ke belive baphindze nabo-ke futhi-ke batihloniphe. Etindzabeni temsakato yemaswati channel ngingigary carlos ngamanzini.